Ako želite sačuvati zdravlje i ojačati imunitet ove jeseni, obratite pažnju na hranu koju konzumirate. Sezonske namirnice su bogate hranjivim sastojcima i pomažu u jačanju imunološkog sistema. Evo 6 namirnica koje treba uključiti u jesenju ishranu. Crna rotkva. Mnogi ljudi ignorišu crnu rotku baš zbog njenog neupaljivog izgleda, što je prava šteta. Jer je reč o pravoj vitaminskoj bombi, bogata je vitaminima B, A, C, K i E, koja štiti telo od virusa i infekcija. Cvekla. Bogata vlaknima, antioksidancima i vitaminima, odlična za detoksikaciju organizma. Bundeva, njen beta-karoten jača imunitet, a cink i semenki pomažu u borbi protiv infekcije i podržava zdravlje kože. Zatim brokoli, sadrži kalcijum, vitamin C i glukozinolate, štiti od virusa i jača kosti. Kukuruz, bogat vitaminima i mineralima, pomaže u snižavanju rizika od moždanog udara i dijabetesa, ubrzava metabolizam. Pečurke, prirodni probiotici i antivirusni agensi, pomažu u jačanju imuniteta i zdravlju creva. Unos ovih namirnica može doprinijeti snažnijem imunološkom sistemu, boljem radu creva i zdravijoj koži.